no, siyang no, ladi por. Kom du film? Nga biyang hawa, di Stop, ko film ko no. Always healthy, wealthy, and the grace of God. Nay, Ben. langsung naman yan eh. Siyang nga abi face niya. Hi. Ting ya don, kini kerja ka, but ni ko abang playang school high fi, kiba pet tingi. Nga try ngila apa na abi pide kan dia. Ting ko abang playang school high fi baro, kiba pet tingi. But ni playang school high fi siya kini ke home session episode ka balai. But hakini ka singi ngin crunch pang ka eh. Kaya banyak keren. Ngidan kumni ni kapo mentate. Marba mo ay ublay ngidan paran. Habis ono kendiat mo. Paran orang ni kapo mentama. Jadi ngim shime kata, mangim sukanya kata bang ilong kom ta. Jadi kerja kata yang mangi hakin gisngi diskus bah. Ya katu ka bade bakai kamtam jigruai itu. Ay ublay gitu ki ada episode Jofi. Yeah. Ki omar jengkal ku bah mo. Ni di badan bentalang badan ni song turu ni pergi pak angut terasa ya tu te penyakan yang kata hima ke ba langi lekar bahagi ni sengi kalau ba pi om sufi sukat babak tu ya Yeah, baba. babak kuno fish tu ajruai te kan dia kata hima nang kena ki om Ya, ingin kan pang ke kumnungi yo ikijing rai kijangi story behind the song. okey Sisang ay ngoy tra mangilak mandorengkat mo hakani ka home session sa isir rengkat ba Yusufi rengkat ba Piba ay ngoy ublay mo mangiya ba mandorengkat kumni banyo banya lek banya keren ya ka ay butura ula ay hangi ya kata ka jing ay kumalay ong mane sisya mo ya ka ay butura ula ay hangi ya ka jirwa ba ka jing tem te habang perkat ya kata ngin point na do pasdang ma na do pasdang ba ya kan ma mo ba ngimpat long kumni mensua mangi ngim don ta kan ni kan ma angu takadang baru kibrik ang angu lockdown. Mama kadang ke lockdown lam kemud ngimi sibun ke. Takadang ko panoy pi yang ngiru kamtam ka jing skri yam. Haga jirwal ne haga jing tam ne kamtam ka jing skri jongi. Angu bakadang ke lockdown. Bagan semi ka jing skri kom ne. Bakadang ke lockdown lam ngiyo ban pencanai la dia ka tu ka jing la ka bangi don na. Te nakan ma ba kata mo ba ki jirwa kimi kan ni mentam. Hap om kentian ba angu yo blay ba ai ya ngi le pen poyengi hakani ko shikri anjukan me pipi bang anjukan me fisofiru mong ma le lemdang ni shikri la don sap katno am ladang yo alat ni yo ka sap askut tang hiang ta takada angu tra mangi yo kum kini ki pastor mo ki ba amen sim ngi ta mano di pastor bantai konsulta pastor molong baru lang ki badan ni kapor ki om pidan ka sap am abet ndeta yengi andre ya baru ita ki badan ka sap te sisang angu ublay mo layangan ay piru kum Yusufi mo ta angu utra siaba long ngidan yang kata ka jingla mana kata ka jingla ngiyo ban testify la diem seperti boro ka we ta ngi kan ka po mentah ya kata ka jirwai te habede ba ka jirwai ngong si mene angu ka lockdown ta nama damdan ka lockdown am akan ma nginum imla ban pelong kum ni kawan ka lockdown akan ma kawan ka lockdown tu ka por dan iban ne sa tu ka por am long try mau supaya kayong bagaimana sampai kaya ke port tho ada ke jirai tho ada kita te kumta tho jirai te wa tho jirai am to ke port kan ma sha rasi beda jirai pa lockdown tan rasi te tu ke port kan ma Yusufi te ngasisan kay Yusufi jirai am tu ma ngasisan Yusufi jirai am tu Yusufi jirai yang oh ba muskat ba tu mo yan oh ba biang ta jirai te nya praktis kumta ngi aspes number ma yang aspes number nan oh tu biang kata sekamta por lockdown. Por lockdown kata. Padon si clear sulang tang hukum tu tef tu am ni yang si yang. Even ki jinga saying Wednesday ro. Wednesday ro. Wednesday ngidang shoesdang. Hoy. Badi pat don breura ngide swatang mangi. Tang para mangi gum tu ba. Tang para mangi gum tu. Ta kat ma tho ta jirwai, ba tho jirwai ngasen Sophie praktis irwai. Tengah semua kata ka kini ka connection ka biang ma kata ka jirwai tu. Tengah lam no ta kan katan ko jirwai tu ka pong akan ma ka jirwai try ngat hamet try. Melong ublay bamju kala no dia kata kena jirwai langaya lingba ki om yes ka first song bangi ya practice akan ma ngasan katu na mar tu ke puara akan ma nan iban le lang so kalong long hapong try lu teh borok kiliang mo da khen haka yo ko jibril teng ngas tu ka herba nang ta
haka ada kanya ka jing haka jing tri jing sta jing biru ka hier ba te hang tu kan ma am kan ngan puli bola ta kasni ngayo tu kentin o kan jirwa te o kan kentin sa jirwa ka long trai te snap mandur te kentin ka jirwa ta kasani sufi te prasang mandra yo ani ba ya pla to khot ta po dan pi Iya tem hi. ngini ngali tang tem nang tem am tem malam tu ngam la ban tem yo khot sufi tengah tem yo khot jonga prasang sufi ta ka po dan mo itu khot am kan ma praktis batai tu Iya jirwa practice ya. ada juga tu ango yo blay bagat ka jisang sini wala sedia te ngi prasang mandra ma tu ni persang mandra tu kum ta ni ong fi ni yo ban bana te tu jirwa tiang tang yam ka pelong suam manyo man sia bode kemud la ban long kum ni dei kemud ke jirwa la ban long yo la ban roi te nang tang ngas dang sibon ke tu kum ta ka ya jam ka ban stang tho jirwa te jadi salim ngong pi yam ban long hadu kat ni yam ndei ra manga ngamne ra manga akan ma to ka por banganang song po ka dun jising samulai atau ka por lam jurai pasu benti papa jufi tengah song laptop ta ban laptop tu display lyrics display bebas kum tu so nong tu am sim jong ong jisu ko along kum tai pasu benti tu irwai kum ke isya yam ong jisu ko along kum tai ta ong ko along tu mesti beslet tu kum ta ka por ka ya yo la jisa ndai pada kum nong lam jurai hoi ngelatem drum raya tu hadit tenang ngam batai suka kata tem drum mah yo kum nyong tung backup singa ta perkat dengan teh sudah tengah muda senang ling perkat oh kedai sudah ni kedai sudah tengah muda ni terang sulit ranyam bikin saya kesem kawan tu julong dor perkat tu orang ba kinong kum lagi beri ngam muda ngasulong no tempat tom lili try nam ta jome bet kum taru ta ma long ya ini biar kata kajing lai ti jing long ti jing la ni tai benta bayo te kum ta nang tai hadin bala persang kapai ko pol pasto bentekin mo i ai kala ti yong haka jing don lang pasto molong yong sa persang manwan opi kata ka di por am kasi ka bau ni jisu ko kani ngala tang bapat at the same time day berkat kamu ngan rai te nang te And then but ka practice guitar. ni praktis Men try i ba nga si khot ba i. Hadong tarong ngadang khot ba. Ang kan mo man try iba. Itang luji. Tang uji udiusi. GCD. ngam nang tum gitar ngau pin ngam dei benang tum gitar ngam dei bet hiru badan tres apo jingtam ngam dan tres hadu mentar ngam ong menang hiru andre ong ta long basu try ta te kadai kata ya bakum no ba akan mai pastor molong pas bentai ta kaspor yo sa irap lang pas bentai ma bakal akyat mai in ran ilam jirwa so in kran kamni ka basu sya kan ma ta kapor te yo ilam jirwa te ka first kan ma so ka first ni blay barwayam ngulong tas ni ta men sebuk khot ki ba nga hanga mo re yen ka so men ta kasni ta kan wai ba khot sle kan mo julong do ta ngala persang balong ta ga pa yam long ku belong pas bentai dia kalau ku alang melek ibu tu sering kebaang tu setiap silong tu ka ibu perkat na yeng ber ida apa tu lawar pa tu dang yuroi try pa baru khaib ni yuroi try lawan dere ni mentah tu no mentah ni mentah tu ba we betia we ni kam dai ka pasok sisa mga jo fitik nga jo ai david pastor tentang pastor lam pastor penyelam jurana fi pastor bangas pangbenyat sisa lapun kita balas pastor Henry ngakan mana ngaji susi lah David tu ke maman ka po dang atem taram ku string ban ban cover na ko tu am bas tu ku string bi am ka ta dai pastor mulos pendam haya kan ba menta kaya ba kata kentian na pren jungi ta baru tu ku string ki ong dat sele ana ko isi ku string mita dai mo ki bible study kam tu ne sengyeng ta silam jurana bi am takkan mau duk string bikin takkan pada bisa duk string san kumni tapi sudah longam pastor ka tu di nomor badan besle jor ka besle pada pastor ini pedang kata yang kada kata ada perkata kan ko isili lam jirwai dia tulis string duk san teli duk san teli string pastor tu cepatnya kam ni langsung ramata takkan mau so apa akan ma katong bigasin ni akan ma ilam jurai pas bentai itu kapor healing festival apa mana student ngam de ilam jurai ngadi backup singar boy bersyuara pas tom tu hakata kapor am pas to bentai dua brio kini sigi beli demir ngadi pas to bentai yang simrai no pi ladap terap ba rai no not am khapat ba bon ba rai pi rai bet sim itam pas to bentai stay
kena string. Ngating tayo 5 minutes, ngatam sak thuit ke string. Kipat bagi orang ngisyano termasuk kapor yang ngisyano ta. Samegi Pai baru kai pe ni nga. Pasam tu na prim tu halal yang ni. Yang ni. Masa tu samla sata. Dia tu sama pastor kan. Tengah semua tu kata di journey jong ka jing alti ya ka jing long mentah banong do belong jalam jirwai tu. Te bentar tu kan poi sa jirwai mah te. So poi sta ba suka ban kelilang pi moi Sofi pi ba. Marba hang ni gidan nang pi ba be Sofi. Mah. Kan patah sekendiat mah. Pai thu pi ba me suang ai thu Sofi. Sofi tu na do klong ai thu Sofi. Bat ngal ong bal ngala he kata-kata henrei kata hi mong lai nyadu dang nadu nang klong Sofi la ya mong akan mai Sofi la juli school step by step. Li school nang ta la itu la long kum ta be kum para be Sofi di para kan di men be. Akan mai Sofi kan ma first do be yang vai lang apo stage kali apo Madan student. mana student dai. No, before that ring la Ju yang. Nila Ju yang Henry nila Ju yang ruai Henry ka bakal mau bakari ka tu man student mo ini festival kan mau kadun tu ka jing kemanda kadun tu ka joy bala banang ba kamu trau bu tu ka por mo gidan sibun man ruai mo bon kin ruai be yang langam Henry hang tu ngas tu boleh yang udat ubu tu connection namar menyelam jirwar ngas try abdan lang tu connection dah namar subuh la ngam stu jumul PM ngatrai kan flu ka team na kan flu ka tu ka praise and worship kan akan mau Sufi ka por mo last day kan ma di last day dulu Saturday Sunday bangi yarwai pas bentar dalam jirwai walking in the light day walking in the light nanta dance in the light kan ma ya jam ma pernah Sufi deh Sufi pernah Sufi nyat fish deh hasil ngam tipai ba ki ang kan ma Sufi mang yelong kadun tu ka joy tu bangi yarwai na pe iki curah tang walking in the light kam tu am ipai Sufi kadun tu ka joy tu kapal tu ka joy hang ta ngas tu deh kemut kadun tu connection ta bau try bu up dan jungi yang mengilaban ya sikmat ta ka jing sikri ya ka bidi belam jirwai te kata ka di benta bi Sofi mah ngatrai Sofi sama tay pat kum no bidi yang ngam jirwai nama tay skendiat ka po bi piba ba di piba pat kam dadi ka por ki bangi kedua samba ya kadi ka por kadi ka first do healing festival apo polo first do ka po polo kadi ka first do kan ma kadi ka damba kala arzal fulai kan mau Azar Fuar akan mau tu hapor bi piba miduna nong tam Sofi Miduna nong tam but kin mau ngishong ha editing room and ngidang pet ko to video but you want a special number hang ni jong bajing sing aingo December 29th ko to a special number ti iba fi nga khadi ito bon one time but ngi healing festival ngo ha lalu practice mentakas ngi shibet practice practice mentakas ngi nga club to badan practice ro to ngi ya oh ka ma phone fi ma fi phone Sofi din jong tu pi pilong na menyerap yangi hakani ka jiseng apa pulu atau apa fidang go ba jong haperkat soy ki surrounding habubun ki liang ngatrai film la manong yes namar ngajong ya kata nget ndeta mangi ngit baro itu betul nam banwan hi hangni am oh kemudian ke basuk shisha namar babun ki bakaran da ya try lesi kan wan tu ka jing lesi ka tar te pi let's tu try ngatrai kolong let's tu try yo i mano kita ada film ada direct answer fi usfa ngaten program te ngapalong posto da kapor malong pastor ngaten program te pastor ya ngamla pra tengok nga tas please ngaten kam shisha ngai ketuka jingla ngopi la plat te pi bet plat pi ba la plat subas pi ba ko abin wan te ngata bi onto kenapa pastor fi phone ya kum tu kenapa sa ketuka janmit kadi kumba prashting demit yes kenapa rangsong ngastu kalong kumba ngastu tu dia boleh hivi nomor ngarang shong am hata kapor ngarang ngas ngolong kum no ready lady ngasolong empty kum tu te yes solong lost empty kum tu te ngasolong kam di pangam jutem mo tem ngai ro bi try ngatem long hai diseng e kum tu ngatem yes tapi something is empty inside of me hadin pada fi phone kum tu ngarang ini try ni ngakwa te ban tem mo long ngakwa bi panero bi te mi ngong kam tepat syai kum no le tengah kan ma fi phone kai at fi phone dem marsin em ngai ting jo bi pastor fair tengah picking ke call ngalak comment room mo ke jing comment room ka bam nang patay show try dan kam ayu
tengah kan mau di fresh teng untuk mau ini tapi phone ya tadi lah kemen lu kata sama kadang arjing mut pastor jing tiang ru jing kemen ru jing tiang namar bela iyo kin ongkum no lagi yang ne nabarok kilian namar ngelatip namar bahat ki pol asdang bah kan ni ka potnet ru kal asdang ya bah ka long kibre kal asdang tip bah te tengah latihan tah tu ko pol ka mau dan mi mai teh dengan mga so impi apa pastor nga sa pentip mo ni ko ngarangay daw ani pastor nga bun kam menta di siya nga bun kam ra ay daw iwang ani nga mlapi pastor to apa sa pentip impi mo adin nga kalimay kay mga sungo pa day blay meriyo kilet lamar pilit ang takakam ko jong blay to tengah lasuk kan yang takam sim blay pa imay isya de hadin tu ka sa 40 fi to pastor takadawin kalong kamana kato kami nganong kalat siya takadaw lang harap yung mentas pa email man takadaw ang aingu yung blay email jong fi email so fi long akan mau managini gising ba pastor bagi pastor ngini siyang am discussion everyone else dia ba like Sunday idak pastor dan keren pang kameri ta bakhayo Jisu nga prakat kanu kolong blast ta kameri bakhayo Jisu hangtam kawan ka hit lang nga kolong ba angu am ublay ba ukha hapong ya kata ta yangi ta long ngamong bala mangi mo kadai be gajin pelak ka jong blay ta ba kimi mo habaki i khun baki skri ublay lan baki ya ti ba bare kanu bikan kaman kaman sim ki kilong ani ki khun jonga ki ta tar angu ublay ram bangidan ki kimi ki ba amen sim what if la dai image pi yong ba em kuat ni kata te kuat long bi kuat ya trail bi kuat pala ru trail akut bera long no pastor alai pastor dan program pi pastor lai de akut no mangir ngat trail nginem long kum ni tadi kata long hang ta ngasu ang ta bila ong hang kan mafi ong pastor ngan suwan ai Sofi participate wan pi ba Sofi ha oh ba kan itu betam dak diang oh itu kan itu berwa itu jelas oh itu ong si mumimo ko sta madam ai nga i piban wantem mano ita itu berway mo bapak tayo mamen Sofi cups bok tu mo itu bakamta itu hoy impiang sa ibabatay spang jopi itu litam kung ta ni spang yung laway yo mat ni bumlas sibet and you want them guitar actually the first time you want them bass yes want them bass and then naka-bass ni ang bingi lahi ka-bass ni don ay hame ban le ka-bass ni don kam di gitaris Galit gitaris. Ingat yang harus sekali. Aku mau, aku dia masuk siya. Pino try. Na point tu pinong. Ningkong awan dia cakap mana point ni kipa awan dia gini dia. Lagu masih asyik kelam man. Dengan try. Na try ngam tip happy kay bajan ri. Ngi am ngi ibete. Na ang aingo yu blame mangi long biang macam mangi. Na aingo siya yu blame. Na juga na kata siya bro. Ngong ba ngi am gidi para pemenang sudah. Para pemenang am dia tengok tu. Oh dia wow. Oh di kumtukin. Nomor rayu pala nangam kirang mulong kum tu itu lele kirang kum tu mulong kadang aingu yu blem bu bleu pelongi kum ta tem bangin bat ye prit ibe ta kadang apa kata ling hangin nang mangi hangin tip mangi ngim mo la ka sorne la ka jingtem ngim tip aingu Sofi to mentai Sofi mo ila da pas lale exam sam di aingu pi long aingu ya ka jing tre stom jo pi te menta long habong ngir kum ketib aingu yu bleu don malakam. Ri para mangi yam, ri aingu pala wala kataru. Wala padang jingtip jopi, Sofi ma pim mo ringi. Ai mdegum tu. Aingu par pi pendek kalau jong kata bat bangi te pirong lang. Bangi piam bagi balong tu. Iya kam tu. Balong tu. Umur kata ka dengan sim bos tonat mas te. Mo wat pi bar pi bet ba pi. Tip bagi ik ber khoi dai, tip ba ka tu ka benta. Kitu gi khot, pi de karan dapat ngilei. Habong ne bo. De karan bagi manang musikan su di khot. Karan deki numbers daki 1 daki 2 daki 3 daki 4 daki 5 daki 6 akan mah haduk mangabam nang ruam ngatip negeri ta ngabam adu 4 adu 3 aingo i play ka daw ka tu ka bislek ka pidan nam akan mah Sofi song le ha akan mah yung alem tale kita kising sibun bagi kay ngam nang mga aingo tra bagidan kini nam kikay lang nga nang ta para mangigum tuam ban penang lang ta but ong pi hakata ka jimbam nang ka jongiem hakata ka jingi balong ketua jelong belong pinang ngatum kempelong ingin no piang ngatu ke benta tenang ta par ngaingu tra dekernya kata benta akan mau di bentaru ka tim jongilei kadi ka tim em ngan batai si benta ne ka pomenta kadi ka tim em ka ba unong tam ukang tam de ya ka bo de bentam dai kata itu bestem keyboard em di vet Hindi betem bass. Hindi betem keyboard betem bass ma
Nang ta ihami bes temlit ni temlit. Di betem keyboard. Tem keyboard. Te berkat ni ko bana pi. Ni berkat ya kata ni kalau kampung tak kata. Kamu sunat mandur begini kita ngomni. Aduh ki lingo. Makan ma ki tu kana ki perlu kana. Mela tembias mentama, mela temlit mana ki tu kana ki tu yang ki kana apa stuar tip ki insult ne ki ro sishane ngi. Amar gidan paranon tem no para maki ki ona ki bet kata ta ki on perkelana maki ki me bet ne mesia. Yana pastor kita ki insult ne ki ro kimjuk yo yang aro. Tim pada apsian. Hengin bet mengi. Kisha yung ni kajing practice jong pita shisha kalau kumta. Sungile ini. Ndani rumi. Ngi practice sima. Henry kata practice zungi. Kamlong ngerti gembong aduh kata ngisngo ya jong dak ngimsngo kumta. Henry ngasngo tuang tam gaden ketuka hap om betang kata besle ka jong jisu. Kaji besle jong jisu am kadai hakaji penrit pi. Na tanga wengis tu jemut iwe ta. Tanga tasha. Mau tak ada akan mau piba tu kepoin nak practice tembias. Sisa lah practice tembias. Baka boko mi kalau ngomni katan. Betul pastor. Por kat untuk te. Hatu ko por kamay dalang baban. Hai. Tilang. Piba kijing rag long ni. Yes. Ngat pastor hata ka por ngam tip show ko no naman. and plus ini lefty. Hai. A base it's upside down. Ni nga ong he kilong kumni si kijing rag. Ngat pisi tayo te ngam long preso ngo. Jing kijing rag la only sa baban. La ice kijing. No, balik kam tibet tak ada patay gitu. La try piru try long lad. Ni nga ong pa he kumni. La tan mesti sian. Pastor ngatan program. Program rei ko itna pata long ang dita kata no ya kajing pi persang ya kata ngia persang bete ngi ombet melila persang bet kam judan ko to bensim ong ba mlapi Ni lah biang no mla sho. itna ba ko to bensim na mangyong ngi wat bet ngi persang bet ada yo akan mau sisang akan mau pi long mulanga akan mau ko to first yang bangi practice dalam tahlim festival ketua kada belong ngam tip kolong wasuk ngam tip pi long masuk Gilong new teh atau bentar. Dalam praktis sedih ni si PCBB. Ni dah nonton. Betul lah tem nak jong ke bentar. Ni berwan atau bentar. Tu pun. And the first time we practice gili aku tu kejoi bakut bilang atra and kiri kejoi aku mai bengi dah jo aku tu kasi. So gini dengan persang but you and batai court and iba ini kita gibru iba Shupa ada kasur. Ban mga kwa kanira jingtam. Kumni ya ifi hakato ka par ba itam da kabis pa boom. Kare mo lang boom. Ari ko ta. Kamar jong kata mau di perungi cerita. Mau cerita betul terangit hamata. Itu ka bridge te ko jadi ay. Jadi Om. Arko lingong akam ta. Kata mga susuam nung kamay pas benteru. Pas benteru. Tom. Kadang kata selek herlang tu. Herlang hangi kata. Kadang long akan mau tu first do bengi practice tu film festival deh. Ngasmo tip sur ngita kan eta. Tip sur ngita. Kan astis nang yang tip sur ngita ngila ngita peleran. Ndai ngila screen ngila peleran dia tu stage 10. Sisa ngasno ba kata ngomit try jisu ya dangi. Kaje practice jungi tra berkabangi temu am tra ngitip kam poisi is. And hakato ko par healing festival nga poy accident. Yes. By accident, akin mo pang hika choir ako to kasi kakajat dang mong kakti dang langkum ni hikay pa dring to ngi apoy. Kata nga ingo yo sa yuble ba long ngim I doubt you try. Long kajing pang ne kajing yung sam ne ibang isam bangimong manginang ngimla shoot te. Kada ngong sisa ingo yuble ba long ay kata kajing la te hangi. Kamde pangi ngong me kata kamde mangi. Long kitin beli ko ang Filipi ko long baar ko ang ba uday beli ba mon hapo jongi te ba mon ni bangin le ka tu ta ka bola ding ngim ni ta kada mo da ka bola de ngamla kada ko tu kejruar ko mi na kata ka sarang ko mon pikimi kejruar ta kada man tamo ang pi kejruar ki mi am de ba sumi gum tu hangat baro ai ma ki badan hang ni ka poru ngam ong tang mangi hang ni hapo tim jongi baro ngepek dulu ni baro ba jadi nong thon jeruaru ka jerua kam jumi kum tu kami namar badan ke ai baja ka jing em lagan de ka jing ja marmet lagan de ka jing ja haka family boro ko wei lagan de ka jing ja le si haka jing pin kendu ko jung tra ya pi ka de kata nong pi mo jerua ba mi ngap ong de nanga de bau ai tra nga kalau ngom tanga tanga kan mau mentangan po siya kata ka banta mo bakum no ka jerua kami kan ma ka wei ka sin ngong pi sa sin por lockdown
Atau kaporam ngapet deh gitu ki long kumta ke ngapet parang gitu ki timplen sekas nanta gitu Hillsong gitu gitu ngap jurang gitu sama ngapet ya kiem kila mate ban sna jurang apa keman tingong ngapet selajong ngapet bat sangi kan ngong terang ke jurang ngingi subut bajin gitu ta long ngimla tamne selajong hang tang ong jisu as jisu ke jurang jisu kaman pelong ya ka jisu kri ban keman om tang taru jisu kan pelong am jisu ya ka long ndai tempat tem tengah po jeseng teh kan tem lagi jaka kawai ne jaka tho ne ting ting dip kinik style am yang tahu jisu a jura dan skeman sisa ai ngui play to param kam dai ta jirwaru ai kintian bangas ong tra jisu tra ndai ta ai ta jirwa ai kintian bar kam kwa tra kintian ba surwa kum to ta ai kintian tra ki bada kran tra ki long kum ka jipan kia ta ki bre long kan kata itu tambar wai ta kum ta kam itu jirwa dan skeman bangas isa gitu jirwang pautra kum no penden kam to jirwa em ha jiseng gi babon kirwa sisa ngai ngo so blai mo ngong pi ndai mangi ndai mangi ba ai ka to jirwa zongi ngim ong kumta mo ngin ong ngiru kumta watch him ngim ong ndai ta kataru let's see bapli ke tem lau jong khoru eteng jirwa kas kisna so jong ru mlelei tanga pirwa jirwa jutra abyang ndeng dan gi ong kumta ai ki phone ga kan mama ki phone ni bali ga pelong ngiru am ting chinar jirwa jong ru ka dikata ka benta ikin ma ngirwa jirwa am jo kita ki ma gi brio ki phone ni ma ki phone nama bangi kimyo correct cards yes kimyo correct cards ki phone ni ki ona ai mde khot kum tuma bilang to pen era nya ke jirwa jonga mas nom ta kata api ngi o ka kata asyong kum no tra mo ki kila ta trang ni sna jong jong kan te menta angu bling sna menta ta da ngim ta sna jong jong ba ngim jur menta la bona ka les ngi jirwa si bon ba o bona les ngi ta jirwa jong ba ngim sarong ya kata blay ba ya kata la da kam non kata nga thrai ngim sna jirwa ngi almost every week bentangi ojin si sha ro tra ba angu blay bar ka ka thong ro te happy bar hanga ka thong ba nga jong la jong trai nga kham tam bon every month nga pet si pet ma phone si pet menta tarik banai berkata oh kami jirwai dapat banai dapat tak ada nan last ya dapat Januari kami jirwai Februari kami jirwai Mac kom tanga bu be ka thong ta bu man tahu benar kong angu ibli kami macam benar kawai arteli kami macam benar man tahu benar teragan bis kawai bar kam dei tera ba bangan permit nam ta ka jero nam ta chonga banang mangi banang rai sofi banang tempiba mdei kata hom tera nam ta ka buram ka jome tu kom ta kami ta jirwani kong du ka jirwai kaman jirwai shat dari jikiman kom ta ka tu jirwai kalong sa jikiman Pai ba baro. Haka tu kaju hi ko bingi dan jingkman ngi ru Miken mau yang ayas. And I still remember it was the time ba ipasa shafa iwan shania. Oh yes. Iwan ipasa shafa ba ni mingi long jia sang shania. Yes. Dong shusnat mai kanika hall tingi pendong jia sang and it was kat ar na shi baje ba ngi dah ni studio ba di baba ni dan ka keyboard iba fe ai ya ka dan jingkman. Ulala ngi on the spot ulala ho ya ka ulala jikman shisha jikman menta masin yo ihok baban kan ita itun dan iba apa ya ulala and then it's after that near ruai shijrang and kajing shot pat ngi kam yo hang to ngi yo na Ellis but na Freddy every time dengi ngila arwai mengi nang ni kidan idani Ellis but Freddy bersih lihat kamera and dekila adan itu imut ban shot kia poi shot kaya tu side te dekila poi shot mengi yo ki but yang yai penbut iki we don't know how they did it and they pat ngi penbut la ka penbut and then por ngi ngila yo then ipa iki bre ban penbut and then after that menta we see everyone every time kat sebingilet dekila right ulala kila le biti hook step ulala kadang macam orang kata ni angu boleh ajar orang ni kam tam jiro kan ngajong me kata aran ka baka shot tas mo menta pa ngilai practice mo Sophie mensang ngim di penang shot ngim jam sengkai sengkai ba angu boleh kata untuk hit sejrong dah aja am kalong jengker ku ba ada Brian Sophie come on Sophie pecah Sophie bila ayang steps ngalai Sophie steps practice. Kema bir betul lah ngam sih practice lang tu angu boleh. Tangan patay masih sen ta dan jikman kum ta kala along ka jirwa dan jikman akan ma ko gising kan. Hayo tho ta. Kita mu jirwa. Om try last dang movement. Last dang try movement ong angu me try. Kum ta na ka we ka jing tho squeeze tho but ka we ka sen ka kan ma ngamit na no thmai ngan si habos smith akan mau dengan ya dik pabalik kum tu kita mu jirwa dan jikman. Kita makan di belamik kan kita.
ngong ai ngoi ngong ani tra ji su ngong tu pol nya ong tra ngoi me tra ke pelong mentah ke pelong kum dia ke ko pat ku tau ba patam pau tu justas ta ra biar ni enjoy come nganga punya ba tidit Adik kalau tu dan syabi wow payah ngale tidit ayam tu ab ini tanglah mulaf salmat Meli ba biang ngam hamasing menong meli buat ba mjule ra tama shat jero aju terang kata apa meli ma tangata tu am kadan katu te kadika kajing long kepelong tu ko amasim sho shna shu gan jira menta kata kadi ka jirwa jiro abe de be jura jmani pat jing mani te kam jude jirwa ka ba ko ni ko te ka Jerman ta ka habdalong bet syak ba jilia bet ma akan ma ndo mekin ma yang aro kade kata hi makan ma ku no tra dale yang isibun ki kata ka mekin ma yang ngakin ma beng yo hang ni sedrang padang di studio ni sedrang stu yes ya shang shani sha site and iba yang one Sophia practice kani ka jingra tingi dang she yo hang to shano atrayan sham kumani. And I don't know, it's the song Ambang Amdan Kam Hiroban but the lyrics thing ngalan by heart bihang to because it was really so good. And then after that kato the bridge kalong jing ye jong mi yanga. That was the point bashlam. Whoa, that's so good. And then only after that ni ang pagin Nirwan. Nirwan. Ya dan patan to kapori. Adan nipi. Kato kamot hoy takadaw. Aingo idan baban fi ti baban lam kolom ko fi ti baban kuting makan mai ta baban jirma tu takana Ibrahim Sofi wow tara jisu kalong bala pen syong betes bak si sabe kada ngong ngaji ngom ni utra ajirwa yang ngamra mangapat Ibrahim Sofi hakti Sofi bat mla marwa Sofi hakti jong fi katam ta long kawan be kumta te all rounding ta mot haboro nong tamu ta takada ngong aingo ible kini ke tim long kini tim bengi sujumut ta gibi om ingin ya kumta ma tap kumta mo le kumta ngim nang mo ong le kumta nganget scam bat ki wele tingim long iru yam jimbit jungki ke jingla jungki dan ri kede tang ta bang yong le kumta kei perit iwe ya kata kajing perit ni sna bat ke jingla ka bakat ta ta da kami em ya la jorong ilong hon ta ani try ani aingo ible ta kata da jura meken ma yang abi raba sufi kan ma ti nong berit ma katu di kapo bre sna kan ma sak ka lamit ba Yes. Ni la kala arba jing kan mana isna ni sejrong katu ka jakalon jising tma man ta ni isna katu lembut kambang Sofi om long la ski studi katu nampak kai No, Friday because Saturday couldn't go we getting a sang show. yes And you rush show to getting a sang Saturday and then you rush Sunday. No Sofi rush ni Sofi mabangim issue ngim dan porsho surayang tu aingo ible Sofi start sa mong long kadi ki besle jung try te ba sen pejam jirwa la te kam devi busuk jirwa jono am thamano man rai kam devi busuk mangar kom lapi thamano rai am kam devi busuk te Sofi be la long kai ko fi adong tu ka jinga deyam la long last tu te da village jong fast tu last tu te jirwa Sofi menta ko last tu ya ka tia zingi la mo jongan cuma apa tu ngate khot kom ya kam tu ngastem ngasupat ngong kadai bom Sofi last ang jongon ta jirwa lom ta jirwa ta kada katu de meken ma yang akan ma kami kum tu jirwa anu patai jirwa man dengan patai tu ka jirwa ki ba kan ma ngada long i ba kan ma ko tu nang ta ai borenga ai borenga kan ma ba sna ngaji ong ni fi ba mo ong ba ti kamera berit ba ti kayeng ta ngaji akan ma ko wi ke sing ke jiseng last year apa puluh pirwa ka ta kapor arba jijamet rai pirwa ai borenga akan ma ta yang sai apa pirwa atau puan mar ngadi di dua brio ngam jeng shot autocall ngadi dua brio apa Sofi ba nanti am ai borianga pat ba te kadang ketuk ngai pat ba ketuk kajing terang ka jungki em kam tam ketuk kajing kedua jo ketuk jirwa de ngayam dong teraji su nanti kamera ber teraba me masuk me ayanga teramenta akan yang pertebor ko bat baru ai tra de jirwa tra de mo kabri bla pen sle terapat ba baru am long ka kata te kata kim bakim la yang saju ti once kemadam ang tapi ke pelong ong teraji su ngayam la jong te terang aingu em ketua kejuruan kami long ngastu long ong bala klan bet mo ba su klan bet bala di pastol la klan bet bala di lam jual la klan bet bala di la klan bet no kadang me kebentah ke jim beri ba ye kendo bet tu ki om bet ki ding pen kiang na hang ta ko kami tu juruan ai bor nga
mga stu bet mga jong tra kan chirwa berwa kan tra kan de kam tam etra ni kong la de la yo mar jing khu la de am ta kamot angit skem ki ba ki mar jing khu ba kum tar ong tra aga chirwa ka de yo mar jing khu ba baro kum ta kan mau mai ai Sophie kam tam Sophie ma ngaji episiat arno senjera ba shmit shmit unji ma shmit shmit episiat tentang chibje dengan arba jet belai baje senjera itu na message la na mo ni jirwa la sai Kani nga daw syukran last episode ro ba kumni yung ekdo gajanay uba pel. oh kata Uba pel. betul itu Ay bet kani kan Sunday haka Sunday Allah, he Sunday, sending yes. ni. Sunday, But yes. isu pa da ka voice note iyang ngakwa ka jingray banang kumta ifi ite ngakwa kumta. akan masa kata jirwa mo lagi kada ai hu blai ba phi lai pias tu ta jadi belai bet am no MP melong keniap the song practice ba keniap the perkat ba ai hu blai MP siap ya biang bet no tembar kho no kho biang bet long kapelong su am long trangan china su trangan mar yo kini Yes. tra balong biang bet And I even realized ba every time dingila thao jingray ni haban rai shang ni on the spot shwa. sisa But because every time kita dingila sa stage dingi kidan ki jingray bengin pat rai hang ni poi practice shwa. Oh. Dala poi practice shwa am jupoy hero ko to Jupoy, jingray. sisa, jupoy ra. Kam jupoy ra ko to ban on ban rai to ne ban le kum ba practice. Karang every time dala yo jingray kum ni haban rai shwa on the spot. Like on the spot then ni rap practice. Kita ni rap sisa practice. dunang tu Oh, dunang dunang. tara ngau jong ping ngau jong kata mai ya borok ngong ba ngi am tip su ngi tangi long komnu mar bengi practice stage hal life sendan hal life de bakla rong hal life sendan yang bakla oh try ting tip su ong try ke gani tang ba ku ong try Never stop. Ini persiang tip nonton kila melak ngam tip tang ba ngit penyala ba pagsia pag baro ngit penyala ba katang bisu ta kumta kawan namar ka jinglong jong pi bas ba ba bedan lang mangi rota pi man jod lang mangi tada ngaju ong mo haba ka mon jong blay ba ka mon jong brio ka dailang em kamut hangta kami ka empa ka bakraw ba kadang ai ngu blay mamangi hangi ba ki ba ki stok tilang dai kabyang bi Tang lebih ai bore kan ma bang ai Sophie Shiming ong Sophie sura jirwai Sophie ong ba ka best plat jirwai pois sang ni baban oh sendam baban tangin tru ong bet kin jirwai baban su blay wan sing pi cancel program ro B1 times u blay kan ni shisha Saturday, it was the Saturday. Martin ko jian sing samlang ye shang shadrong. yes Ye shang shadrong and yung I boryanga. I really love the lyrics. Ka first lyrics ba. Melong kalenti siya upa banyala mingi siya gajing siya. Lemdagi miya lenti jong me nuis bo siya kahima. Lenti ba kim ban bot ya me. Aki jing wit kat ni. Those lyrics they're like perfectly for everyone. But shisha dengi yat haka lenti ke jong blay am kablong kabasok. And bon ki don liti ki ba shabe na yeng ki don liti ki ba ya bon ke. And this song is like an anthem to for them. Kalau kum ka anthem ye ke banong kani shisha ka dei ka jam ko jam bat kani bangapan braba. Un pin kerlate. It's a song shisha. Buar yang Wow. si ong bet mo si ong la jong try nga cinte ka silong wow oh try ai mo me trangon kil nga si ong ta dong try kintian try kanong kintian tang meu bakrao meu babaha o try kintian try kin convict batay ki brio kan nan kan do ta try kita kintian bat nga si ong mo hoi hap long ta ta nong hap song ru bentar ta hap ai proper time ta so try ne sa tu bentar banyo mo but lyrics is very hard banyo mar ngasi tinta ngasi kharbi tinta ngasi ong jong man kaju lyrics ko sngo tu jirwana sngo kadron kata. tu kadon ni tinta long confuse kum jo ta Aduh beting tengah siya ang iba barang lyrics jong PM ba shisha mentah kan bat. Shisha mentah jingkeman jingkeman wa tekan don but especially ki jingrai praise jingkeman kandan ba either first verse na chorus kandan ba. ada ngau tinta kaju ta try na mau try ta ra mo stur la alang kalam siam ta akan ma tu ai bo nga la tem ba man sha akan ma skill blame masan rai yam pat rai hasofi nang shirwang masan rai ang atau pa nang ngaro ai musim nang mut ban ya ngabanya ya lang masofi majura Sofi masan rai melong kalin mas pai ai bor yang aki brio masan rai ta masan rai ai bor pat ba jeleng mai oh traji su masin Hasil untuk try slip. Pasal Sofi ban nam. Akan malu mandia ta.
kalau nggak ngigum ke breakthrough tu Monday status full. Iboriang. Full. Yes, it was full of Iboriang. Ai trash. Tak ada long hang tu apa flat atem biru. Yes, Flat atem. atem. Tak ada tu apa tengah ma flat atem. Tapi biru flat alang gi court kendak Yes. untuk banyak tem menu Kak, lang. kani ka jino Iboriang ibu. Ha, Pastor Maulong. Pangangaran hospital. Hadu matang isat pendam yang aba. Haka pangangaran hospital bale surgery sa Guwahati. The whole entire night baru simit. Nama pangakot bu ipendam ngamla banang ipendam henry pat isu ruaya kata ka jino yang Iboriang. I'm like Ya ibu terai. Ibu. Biap am i. Iya ibu Ya ibu kayaknya. biap tak ada ai masak yang ai bor yang bakal. Yeah, Sophie kan dia cakap apa? I'm like, Iboriang ila ruai kata ka Iboriang hadin irai mekta me. It's almost like kung buhi ko aman penrekhiya in a way. Yes. Tadi kata jurang akan ma ai bor yang mek tak ampen kia mentau sufi bikin ma. Mekta me penkia. Kata jurang ngasungo am sisha kata jurang am ngasungo habor ki brio kata de la rise jadi wi brio la nyap ifo na kasimo yang pastor la nyap ta tasni ho balai ma mas ya snap jurang sufi mek ta ampen kia am ben kala yang ana ali tu ki kentin mak jurang na am kilo men beneng ta na mas kap sufi no angu tu raja sufi stofata darwai ni darwai ni worship teng la jong teng ha pusle rei dan kam de kitu ki pasu thu ta ya worship kan kumno ban roi kumno akan ma yong masuna sufi pastor tu jirwana ngasungo am hang tang ta yam yong ban kan ngom la su mas skap tu jirwana kan senan yong jisu tang ai ngu ye metrai pakadan ke jirwana te am ka bakta as tak dang ong ai ngu yo blem ngam tip bapenya ke pormo ngam tip ngam ong etang jongi henry ngit skam ta ke jirwana ngam tip kat notli ke jirwana ke pila ju ngap am lane ki ba la pen em ya pite na kan nyap bon ba ai ngu trasa tak da kata jirwana me kita apen khia ro ka de jirwana ka wi de jirwana ka ba ong bi ka de jing kong ya la jong da kom ta ka zalong ki bre ro khoi ta kata ka de jirwana ka ba bon ba si bon jirwana mo akan ma tu in ka po menta to try nget hame Crying at Hami, it's one of my favorite songs. Kiri kiri ruai kiba. Kiri kiri ruai bangam jungnya. Jungnya akan ma si ong Sofi si beli rajrayu try nget hame betul jirwana try nget hame ong tabiang Sofi biang ta ngat try ka jirwana ka lebih kim song Sofi Yes, but theme song. habai haba pielam pa ngaso ba de ba shuelam da ka do ba ta Yes. ada belam pa nam kamut ka kiran nyanur ya no ta Hadu baju omo hadu i store te. Papi. papar Trying at Hami a bit. yang pastor yang tu jirwa ka kiran ba mabi yang melong ublay bam ju klan isu thu be ka tu yang pastor ka tu yang ba ka de na do ublay bam shwa ta bulong ju ublay menta ulek ju kamba man shwa ulek menta da ka yang ka tu ka bor ada yang pastor yang ka tu jirwa na ka connect be ka jingkran jungi ta connect be kemo ka jingkran jungi dalam num ka tu jirwa ka di ka ban connect ta ka da isu pa ra be sofi ka tu jirwa ngi yo kam ta kan ma Niyo ha ketika Ani kamera. ko kamera ba pisem vocal Yes, vocal ISOM. ISM vocal kelas Sofi kan ma ngi sna to kapor song Sofi ran jirwa Gini yo. wan school to kapor re Yes. If you want shout, ha scooty. oh Ha skuti scooty. oh skuti Layo jirai tama hindi pat pendap blood, pat pendap blood tingi habanya tho shoken. Tingi song, tingi ong kita. Hado by mommy jirai siang da dang ai attention hado ka tu. Mga pat lo janji ru am ngong ako aroy no. Ya ka kot am kumara would have been really great. And then yes ang ate kamera. And then ngampat lo jan ngampat dabam ngala sa kerbe ha mommy after that ngampat dablo jan ngampat dabam. I was so excited when Rai kani ke jura. Impat batay ki lyrics impat even isang layo jura my. Kemain nakapor ba iyo kam ta? Of course, namar kata kan kada pada bam pada sisa ka ma blo jan. aslam mo to kapor ila song to aslam ngila long ka ma Sofi ba school architect na beje ngi pois nila beje song adu kan beje shu So sting la sang jian sang. ha ma song adu beje shu benye pasang jirwa but sisa ha kam de ka basuk mo ban le ka tu kan kam de ka basuk kan re long kan ma ba du tra be te ba sle ba IM ka tu ka bor bengin la ya ka tu kemi tu jirwa bat kum ta ka tu ka de ka jirwa ka ba ta ba to kan ma ni ko bentak ka kata ka komik ba ka tu ka de ko pa jingi ba banang tu de jirwa ka ngasungom la dur ta ba kan bongom tu kan ma ha ka wi gisngi di siu blayam siu blay ti pastor dan kan pastor molong tu ka por ikan tu jirong ta ka po ko kasur jong kholas kan amen pa yo ta kan tien ong kata ta kasur ko biang ma kata man san jirwa ta ayom ta ni jong tu am ong akan dari ko menta mangam jura fun si jiseng
Tengok ni tengok lah kan mabas beda wajib seng tak lah kan mabas. Dalam wajib seng gua pintu kasur, kami masuk, adom langsung baling ni meneng ke pantang full nuru sudah kuat mau baling meneh. Tengok tu melir tengok. Ngawat bro sejam yo pintu kasur, yo pintu kasur. Ngamyo. Tak lakut kesengi boleh lakut Monday Bible school. Tengah song kamera Bible school. Hakapor Monday sim pasto bente ke kelas Bible school. Ada kamera. Ha takapor kau pintu kasur. Masuk kasur ke pastor lihat mah. Asam kelas sapan kana baca ni. Sapan kana yang ni makan mau. Asam ini kau. Asam sipang tu. Jisu. Wah jisu sienta. Hang tu kami kayu. Am tak kata kawan suka verse kawan sikit yang tak terang. Hang tak makan mau senang jura kamu. Hang tak collect tu mau ku paju ba beneng. Nang tangai orang baik terang. Hang kemau sok sipang apa pan kana. Ketika verse tu. Hang tu kata dapat demi apa ngap kerki ye ngajak oi Sofima. Ngajak oi Sofima ka porong. Sofi dia long amjuk tu kum ong fi stu tu. Ijom baik satu stadium juga melenyi itu kau macam mai kamera tu. Mas tu Blayam kerana tengah jeseng apa yang kena ru kerana apa yang kena ru kan tengah su try aja bukan gitu tu kan maksudnya itu jurang kau kepaji mah dan kau kepaji bah benengi it was kan arbajin si bajing ya dan hang ni ha kitchen Pi kitchen betul kitchen and then because nireng pen practice week Bible school aku tu kopor kedai tahim festival tu re for Bible school dia pos central yes so ni orang bangin ya practice the only orang thamai to every time na only orang thamai come all of us are very excited ngilay syang hatai ngilay practice week jungrai ki ba ngingi yo and then yung layo kani ke jungrai jong and ngedang di sha ngi baru ngireng di sha tu nga ifi ba di ba ngireng di sha Marsen pini kita kajing ra ifi shuan ra beda kagitan nang te ilawan ra and then ngia poi shot hakam ra shenja and ngam te ki para majan kil ongkom no namar bala de kan arbaje kumdan brio tu si tentang ni mau di sha yes ngia poi di sha Aduh dirai pas mau gitu sifat amen ngomong mas ruas tu pas tu dah jurua bagi pen bah tu Ubli ai ro ta nga tapo ya PCR ngodam long ai ngoi ubli limba jong pi padam long pi ai pat saka jingle pelak pa nong tem ta nong tem lu ki penyo lang ngin ong ngin kum ta kada ong pi ko first do bagi practice support nam Thailand festival lam ngin ngap ong baik ngin su town momentam ong pi ngaji ong baik lo jom syang trani ngam si kwa tra ma ka jing tem ka jira ka long gum ju tementang i te kadon kata saki long gum ta kim ju tem gum ju ke chef no gum tu kis tem gum tu lit tem gum tu hang ta ong ai ngoi blai nang ta kan mau ke jira bong kaburam jong me tu ka ma di hame yes hame ong ngau pastor impa julian pastor ta jira gum kim ki jat dei to tem hame tem tu ka cinta ngin tan hame tem full amiam tata asgi game tu asong islam ka tu practice ka tu jong healing festival mengiran ta healing tu ji sha ka tu mot ong ice person number kama ru jurai yes itu bohong your goodness and mercy yes tu merwa ka yu sufi yang na bapi barang ada yang kini subang na ba yu kini ka subang na ba kani ta kong subang sa subang ra I say about a bun. Ni apakah benrai praise and worship, and then ni ayah ban. Maksudnya ayah ban, but you boy, pergi las dang tam, and we're like kata kawan dah kawai ra vibe. It's like very lofi te, kalau lofi vibe. Maksudnya kamu tahu, kata kamu nak sure benrai praise and worship. Kata kadau siya. Kadang kadau. Kibri kibam tabi kadang kadau is a worship song. Yes. And it's a worship song by Iba Iyo. And the funniest part is that we shoot them by the guitar, the usual strumming. Yes.
Kadon kada betul. Pangayang hang ni Worship, mentah. yes. It was a worship song. And then Porngang but ifing ya yo pat nya song yang ifi dan ni right mai te. Yang top skap. Tinggal lah ya you. Tengok fing am ko arkum tang aku akum tu kumway like pen I a bit of penlong vibe kan dia te penlong jazz type kum tu. Kita mesti ifi kan. Kadon kada. And then we got that vibe. And then after that ni song hang ni drong but ni pen ifi. Yeah. Ba, yes, they should drong. Yang ba, mommy, yang ba ngap kan ni. And then isngap yang biang kum ta. Ibu belajar kita kata long ang pi kerja lam beli kum tu nanta jira apa pun nanti di hale kum nung yo itu jira hale lam lam ada kis kata ngadang dan i video bangi shot hang ni studio lebih deh yes you should have the keys and then and then it wasn't actually it was yes and it was one of the songs bangi shat pendom ye banong ba di mommy ang am sorry di ni jangan lo malam ko I don't get it and then after that ni let she drunk for ginseng samla and then ginseng samla ni namar ni mi osko thing energy and then eating shot ringi yo hang ni ini yet hang ni ya tayo ni long nang rata mesti pada atra tu yo si biang bai ngal on pi ai play ngal skip ngali di belaran bi ba mesra ma rambi ba ngam junu ban pa seperti balik kita labiang tim tahu terang mesti itu biang mayam syar ben jeng tu menang rasyaran nang pisan syar sufi nang suspek yang ada perlu paham ni syar nu haleluya nga kenong ngiring yu hang ni ilam yo ya ka and then all of that and then may ngipat iba empat dia lyrics ra ko pa issue pa ba ishat hang tu na ngarong apo ishat lang tu and then iyo tangi kumni try ko na kumni batay ibatay kimo pa niya shot ibatay ile ni ong batay ay step ile ile kum tu and then yung kapiang and then ipoy shot na kum tu ken hallelujah praise the Lord kadang angu blay ta lang kuwi ka jirma am kamde basu mi kum tu kadan be ka jingmut kadan ka jingmut nang kadan ka jing ka jing miru kan ba ka to ka jirma ndo ka jingro adu ka jimani ta kuwi jirma sama mla je ka tensu angu blay la pla jirma akan ma obo pla akan ma piba lang ko pa na pi tep nam sisa angu blay am ilong ko ngopla ka pun pi ya napetnya akhir store tas skap jirma pibar singap bet mas singap tetem pitem temamo nya do ko bomlong iru tempi tem mi oso piba ngatem pastor hang ni ngatem pim tam ke mau to pisan mas sen tu ke ma ngu blesa tada mo ke dan kadi be jing le jo bleta bat sha habu bleu le yangi em kabut udon ke bentar bende piru te takada long ditang ko bana pm don kam tang we bangin sutu jumut bangi per iwe Namar ba lamdan je soret dan sisang inum la ya sikmat inum la man sam taman sekri yu blay ta kada ayu yu blay ya ka jing penla ka jung blay yangi ngam ong sisa sisen ngim ong bongi tof ka tang ibet ka tang ong pi sisa ngim nang hiru de tang da ka jing penla ka jung blay ngilong ka ni sisa kata ti go jirwa marong ko bono pi sisa ka wi pu go jirwa ka ba ngila arwa ba ka bangin sarwa ru menta ka dan jirwa si bo bangin sarwa yang ikam sisa ka di ka jingru ku bagi ka balong soyangi mo ka dan jura ba bon ba mo ngam tu jura bangi rwa mon jura ki bangi la aswan ki kimra ka bangala as piru le ka bangi la ki kimra su iru pi ong mo ba jura ka long tang ngaro pedang ong baki ong kade kata ta angu ublei ba ong gumta tangi kimra su tu jura te kade kata long ka jingi per bi ta tangata long ngingit skema utrar dang yi ta mo long im kwa ban kut tang kan ni kwa sibu ni kin ba utrar ni perla ni kan kan long super khatte mo pastor fi long
Ani ban yeng hang tu ban tem ban ruai di kikinta am da kabor beri am ani ngasngut hu te kompisia ar ngut ru te long kadrin te kata ka energy jong pi ani ngi batem ram teng teng am ngasho omet pitip kadren kapor balong la thate kikti bala tem plat am kala pang Shisha ngasu te ni am ngolong try bore ngam la shu try I bor sa pa mla shisha mla na Mengi kejat bakin thi the whole entire time. mla sara kata la fi pastor ada pakat tapi orang kata aku dikiti ni mah kan mau nong tem sa aku blai nong tem nong tem ni basuk pilih kam tam masuk piba bila sa jurah orang kam dia masuk bi tu punya bahol song am sebut tangga pres kam tam dalam ya ki ama sentral ni pulu kapres kaya kumba sekenta dunas worship sekenta duna Allah palai kenta mentem sam kam dia masuk tu ngaju akan mau boy Isaac tem bilong mo ni thamar bi snam no ni oh Isaac ni ta pai pastor sacrifice aksna me oh kut ma tu ma to jisu mara ka dia astik ya ka tu shisha shisha kata dekat Spanya guys pangaya da ani sisa haduk mengiam ngangai baru ayo lang kamta supaya bro uni khulungkat ni utam muskil lang tu ni katu ka bis impadap ni The first time di halau sotun dengan baklava tam ani akan mau boy le double pedal ya di itu ikhti berat ani la isin ewa kadang jerong ka bis ani and then mentapak lah aku ayeng anang kadang orang saya long larakat ni minta teras berkerabas di ya di nebur sisam kena katu deh bu ya di bestar bah yes ngajung om ya baik ke beson tam baik bah ya masuk ini baik bah teman baik bah kan ni oh sisam baik bah kan ni memang arbat tam ya ni kau sengap bingmau song tu sengap pecah baru tu so dia beri bab jus sengap bersyukuran dah pas kamu jarwek bab zof pat baru Isaac lapan skill Isaac ya skill jong ya sengap tu kecil ke best mas tang nak terus nak nak jitu ten no one tabos la temu ubat cuma lanang it's because hakapor bingidang practice he stays this he shong tu dia and pala shong la de observe after observation and after that ileshim ka bes and then itam la yo hang tu sisa ngan ong sisa ngam lapi ngam tu ngam bede ong mga bobon mom lapi ya tu kuat tu mau tu kutam stu lapi Vla tak boleh ngos ni stu. Dia masuk begini stu. Kalau batali. Ini barit pastor. Uksai ni juga bis barban. Takkan beli si kuat mau bong bong ya beli pung. Itu mah. Pas bentar kan mau si hamulai tu. Si rasa itu si pergi ya. Sistem tapi ikut batam kaya tu pergi. Sudah keluar nama pergi tu tambah kiam kamlat tu kuat. Nada ini tapi apa cot tung ya tam. Okey kaya ni tu kaya orang syak angu ubleisha. Kadang orang ublei long ya kata hasil mo angu bakadan kena jis cerita ke ba amen simingi tu mungkin pen iya kalau kajong kajing ai butra ai mo ka surwa ka jing tam kalau klempet te pastor ya kan ikar tag klempet ani gini ji sakri sisa da kan ngi to kapo sikinti ngi sa om ji skri jungi ka tim ji kena asdar ni dan nang tembarit nang ra barit asdar da kan yang ini misas ong na da kikit sklop te ho taba angu believe tep na ngap ong ni ba angu believe pan penki menta pakai hima bobon ba ini klorit sudah ya kata ngap ong kata uji suong sorong tang kata kawai ba itu uji su ya kata ngasong sorong sya ba ini ibarat ini balong berit ba temangi ba klon sudah mentau bahir hapet habda cubur keren kuman kni khtin ya phi ya mensyadang red por panang tam bahara i tam daka lefty hari ngi patem pat daka right te pangidang don practice ni jong ni mensywa ba don jong hame jong David dang don mga mafi fly you papa then Donnie Kenny and then Jong Boy and Paiban. Yaya is that kind of
person ba pang iladi practice mengi in chong shudrang in normally in chong bihang tu hudrang in one in pet jingi in pet jaka practice jingi in pet nama doni di batam lead ha kita gipor in pet kumnu hitam and he would see the pan placement, he would see everything, and then in one shapwa, in shim gitar, in practice the film, in practice, Takin kemari di kita kelung mah gitu. Cang. in one practice ani. So Long they ka practice tu dia. Dapat ya Isaac lu tetap drum. Yes. Itu ada joke tu kata tu. Itu ada joke sih kata tu aman tengok tu kat tu deh. Kap orang tahu berakhir umlah. Sisa And kata then kap ka orang. punch ka ba Isaac I ruam it's so much. Kia bejam long kapenhun teh gini rawaru. Kapenhun bah. Orang awis sebak kita ambil timing sebak long Kim long rata kung bashupan smiat jauh string ne kung bashule you know bashule akai hindi ki Aisha ka to ka punch ka ba race si siya ka praise ba ka worship kata siya iyo ani Isaac kan ni rong. Tak tahu kamu tu Isaac lu lala sisa am pidon ki kuan ne pela siya am long kam ta ting padam kata ka diga jintuna pat ting legi jimpa kala jogi brio kan tempat hal apa tempat thairo te takada boy si sero tapi nam tahu trayam dan dia dona kata ka jis kriam ka ba amin cmm sisa ong be kata mo lagi ai lat ba sisa ndi nga da kern tonong tam na ker hang ni ha jongi ni nga i kata bamlang bamle sudan no bawan na khen na po jong mo ka team music team ne da khen na ka production team ne da khen na angel no bamle sudah Nala po yang ni kay isang may discover lagi gede gay mo hantagan nado kinong yalam jangi ri mommy papa they never knew anything about media kim tu media about computer Computer zero. Anda ki explore la diri ki slap kom ni kom ni kan mama hadu kin balik kamera man ngiru ndi kamera man ndi ki batip iki ki ram ha ba ki song ni padam utraw ka jengla aki ba sakit terang ki wat tang ki yo la ka jong sap ka jong jengla tanaman tang jo ai ngobai play nama omik ka music team ba ka production team ta media team jumut ba pasti cakap tahu pertama le ta jumut dah yo saki dong mo tu operate na poro ki baya sto jumut am ki alang ta long sungun ta long dadem tu di tra mo ne Dalapet mo pastor. Dalapet every time the day healing festival ne kum ka miracle weekend begin ang sudah beli ngila arwah yang ta so kum ba shoot entang hang tu teng dingilawan pet but ya ka live bano kalong kum ni mo kani di kapar ba PP1 hajandur nga mo Pale kung tagom. long sesuai tu long di tra also would be Ting kisah jalatan ang tu na ki camera kino ki ba siya bat gimbal ki buwan ni smile ba peto amisa lihat ka tu shot kau tahu batai tu yang ini sila batai kita berbuat boleh tu pakai kamera pakai ini tu yang tada gede kecing operate lang tayo ni operate gede kita buat gede dah smile peja kamera betul smile Dalay ipat lapit pa de em ka. yes ka itanat kawan pakai jutan lang tu kada ka pelong sa spider niya ka pelong may bangin long kwa susu banle ata momentali kan mama ni su kan pian ni maksud tu ipiru but ifredi ta di am pastor let's come again pastor mentah pulih let's come again toh biar lek ka baong pai pero lek ka baong ni tadi kata tak ada orang aingu try ba mo haboro ki jang tan tak ada ngis komen be dengan niem ba long ngajoin kata lada kamlong kum niem lada ngimla pen mi ya kan gajing ayam minum semua biskuit lada subuh ngidong pastor long pastor ngam ta ayam long naile kam ta dehi ta banam ko anseng bingim banam ko ban pinam ko akhir ban le shu te banle ya ka tu kam banle menang ta ba kham ta nam ta try mi ola te le yu de ba khang te wale kam ta ngong ai lat se pet lada ka long ngong pi angu try mo gidan ki pastor ang bilong ta ki ai lat ngi ki pet lada ki ibet lada ki ibyang hakata ka rukom ban panam roy bli ki ong yach kman lada ki ong kam long kam tu ta kam tanat ra one of very theme but ka moto ka bangi ngi sa ayman ka podi ngi hibaro ki biri ki sa keligi ang balay le hado ka to ta healing festival balay don kam kita ki crackers balay don kam you know ka screen ka bahe balay ka stage ka ban he ado ka to pat hun sa tangi ti ibaret ru all of that nga ngi si ambe kini kway ba lada ka pertay kalaban ay palat ban ya ka to te mangili te nginay sakano yes kampalat banyak kampalat la kada ka pertay kalaban penmi ki concert manla ubanay ki wan le concert kam mangili te kam palat tingi haban long kadai
Kata mo long halo jo kata long kamjudan re kanu ang bangile dai ka bangin sim nam ta ka boram la dia ta hadu borok kilang long sim gile ke bangile ka dimenta boram jublei ta la do beli yo boram mem tanga we la do beli yo boram dai ngu sngap re genu sngap la ibiang lang borok pastor bat borok nginu sim re garaj ki bre beli ngi mla it ki bre hari habadar lang pastor ka team borok ko mo bat production team bat nangarap team bat music team borok ko ham tam dan piru ki ba mo ki ba ye jungi ki ba ki ba support lang man ngiyam sngap nyo ka patai sngap le nyo kadang ko panan fi male se fi ang karena menyam dan bulvas ra dan bon ki vas hani ka pom tama kawai de ka jingim ka ba pijula ba bon sien ru ma kum nong ilam chirwa ta nangik bon sien ki ju an ko sa ba phangwi bre ba tadi David bi kadang ngapa David kadang ong kasam ju ong datang ka kitab sam tidur chirwa ta babun ki chirwa ki ba ki bre ki tha wat mangiru ki tha ki babun ki sam halo jing ki sam desa ka jing ja jo ka jing te yo ski di khot ki bolong tu te kum ta ka mi ki chirwa ta tadi kata ong mo ka wi benta ka bang astronot ba ka yo sim ba ka diru bang puli na kani ka kitab ni kong ki sim ka long ba saw ka khot ka ba life ar ko ong ni but uni kani ka dis phang Solomon ko ong ba but uni Solomon ulakran lajar ki proverb ba ki chirwa ju kilong siajar bat san muka ju sta ju kolong kata ukran lajar ki proverbs ba ki chirwa ju siajar bat san kemo lada uklam paidien yam kemo chirwa ba bon ba so no ba ka khado paidien no ata namara ong pi haka ju ko porong perti ka terwa da nganget pi borok benar ni ka perti ka terwa lek kum ta ting am kawan ko ofali ka ba ba sngo benut ban sisa ka perti ka daw bi beli bon ki na gospel ki poina sura perti namar ka perti ka terwa sa ka bam scam ka jinget so amdan u guide uba mau to guidance ubala ban kam tam dum ki skri jumlei kin ban hikai ki am kum ta ki sngo hapem ta ki ono hap kamai te hap dan kam ta ila dia wat mangirut ka babumut jin terwa ta Sofi piba mga bata mat ni hame David barok ka bentuk ka perti ka terwa le kum ta kolong ju te kwat lada kat ka sta ju Solomon nam haba khadu paidien nam berkat ni lagi itu mengiru mengin ba kaman kum ta hari kadi tanggata aingo yu blayam ba donru ki ba doai nam ta jungi ni doai mengiru hari kam krang aju ai ka jingu ba yu blay lima kinang doai ngita ya sa nam ta jungi malang kapor ni ngisngo ai ngila mangita praktis mangita barwa mangin ni sa dan madoai menur ni bong try bat scam ngin try Sofi bat scam hiba bat scam ngin try pastor fair bat scam kita traji bakata ang pelong istu ta bangila menyang ada kata ngong fibo aingo yu blay ba don ru komuni Solomon uba start kata bat ya kata ka staru aingo bagi pulis pangju ngirungi on start bat ngitip tanggawe lada ngaju ang ni ma kat bo Solomon dai udang pan start no blay dai urai borok kinyang hakas ngiyam ba uperkat nom taila dai upai dia no blay kajok ngap longom ta te ba man lang kapor man lang kasiyam akan debate nam taburam jublay te ka ibang iem kata lagay jirwa mengirwa ru ting mo isirwa nam taila dia te kumdai ma jirwa ting jirwa te tang spang jigi tis nan lang ngam ngim sna love song don love song jigi ni don ki love song don love song su bon love ma jinget ho ring ni da jinget ho ngam ngi perform menang ba sawan sirwa jinget ngam ho ngirwa kum ka jinget kirwa ngam tu menang ba wan sa siu pisang ngam le kum ta noru la kata ngin jule noru isnas bon jirwa jinget du banglarwa bon ba ki jinget ho tadi kata mong isnas jirwa ta kata beliau ai kata ka bentar ngin rwa ngam ngirwa perthai ngirwa kum ka jirwa ban ai mo ka jing kata ka jing sngungu ne kata ka jing ya ke bakini ki nong ho ki ya long ta kadang isnas jirwa mo sufi dan next kam ji samo no menengi keren ya ke ibu tura le ke jim jungi ta daw kami ke jirwa kami ke jing tam ki sibon ki dan next kam piru pinyama ar jingir khule makane bat ni aimen sim repi shisha ni aimen sim shisha pi pidan ka sab am balin plan ta ka sab pidan ta lani ka talent pidan am ya ka blela ai re wadam tap no ya ka pidan kam bahaya ka pendroi le sib yang pastor pat ngin le kam no le Sofi ni pi bang ngin le kam no ngin le am no ong pi le sib pim yo ala dei kini ke skri jungi ka ai ka la pi nama kata wan isong man ni kran man ngin pet ken ki pidan dei balo jang kata ni persanglang ni tulun lang kan ha kata ka benta
Nakamenta ka borom ko jumble shisha. Takada ngem ta borom juno nakamenta ka borom jumble. Pinang man temp yang pastor na maela pas man temp takada ngot kum tempat hino. Wan sani he. Ni dan nang ni train angu piba dan ka por shisha. Ni lam belakar kuba ni kenu piba. Shisha. Mamenta ka music class ka karon ba so piba karon ba. Bar shisha ko penong pita. Ni angu mentam gimi inok tam jolo jong. Angu iblay bat lengba jong pie si arngu dokter ba pie. Ngatam ngong pim la bala ni sia. Shisha begini angu iblay. Mahirang la tu pastor ko. Borokoi ni dan lang wei sha ni kata takada la pi so thu pi kwa ban nang suban baru ni ka saka ka ai kala pi wan men swang yong ragam ka han nilai mentang yong hoi wan ragam ka han ngin tri menta pa din ngin pin rai pat ku kina rai ki mas kan sur ki ni kata trana ker kui pi sa ngai ti ka por sa pi ba ba Sufi Tetang kali gawai mo ni kwa ban ong ipis ya. Lada pidon ka sab em. Kano ya la dite ba men shwa em bang pat so thu bhai trai. Ngadon ka sab long bangan tem mo. Uli trai ba ai ai ngoi trai kata. Ki breu mo ki srai nga piba hikai si nga kum nu fitem ko to ko jingai. Fitem ngaburi te ya kata ngam ai lot re ki namar ngong danga ai lot ya la di pa tem de ai. Ngala du te ngalong ko ta ngasu thu kata. Hadin pa de ngadon ha ka ri ki sekri pa de. Masuk tu ngayu kum pi pastor pastor ki kai kum Sufi and everyone lagi badan ni ki omet long I lot ke iba fidan kata kan nga try ban implement hala dia dan ki khot ki dan kini ki student jongi mo menta ki bayar bon ki miss kum no fitam ni kong amet kum ni kai kalau arsam agas tu kata kam dia namar ngabenut namar niwang la tristom mangate nawang mangate boleh kan su ai ngalong ngom tade tama ka di gawin pa din akan mau hadin pa din nga om to nga drag ni gawin nga ay lot kay mga don ki skills ki kadi jing ay do tay nga ay lot ki pitam next time mga datam mitam sa pi kum jo ngo ba wow nga suto kanin kadi ko kabingi di man le ti kumi pi siaro ki ba pet mo ni ko por kay ba pidanam wat bore wat tingkaira ay lot su tay kad but men sim pi suto finangom do ngam ong tang hakarwai na katam hakiwi ki bentaro te ko fin sakri try I bet the best I bet na do men sim pita ya kato ko fila am next to try na ko wait pa if si sa kan long original because jong pita ni pin bod ini no Kunai makam ha masuto kata kumba utray ule yang am ning ko nga khapna tanga do sunan le tin ba de utray o yang wat khapna ai nga ai kada utray ta dang ai susu yang nga tep kam de gijing la jong amo kadi baro kadi gijing ai jong kata ka message nga ko apa nai fi sia tanga ai fi Sufi ngala ada nak praise and worship team na do mun cadang ret na do bang adan like south nam ai south nam ada nak praise and worship team la grow up ha ka praise and worship team kum kinong rai bat iba do mun cadang ret ngakin wai shaitam drums empat day berwai di batam and then after that ni poi ka jing rai hadian ngapoi yalam praise and worship first time Hindu Snam I was 6 years ngang yalam shani kedzo mommy jang ayong yalam number 5 Sophie yalam number 5 takasi ngam patep I don't know how to say ngam ngalai papa jang ai ri dong yalam ngalai kum ni yalam henry ngapat banong ban yalam manga praise and worship ngashlam it's just a dream it's just a dream balong nong yalam yalam shashidrong haduk mata dang apet itu video badon that video dang apet mata ngadah spin ide mentan ru the last part baduai cool belai it's ilong irit ba but I believe ba kamde tang ka it's not just a gift kamde tang ba ka talent ka bubleu ai what's the point bubleu ai pi ka talent henry pat pimpenjanay kata ka talent there's no point of having a talent henry pimpenjanay ka kada it's very important papa janga haduk ba ngala yang stage 3 dang khat yang breu badang roi kum kahan tinga haban penjanai it's not perfect ngala penjanai for 10 plus years mata and dang buan tu ban penjanai and then after that kendai snam first time ngelam hakid so take it all take it all
Ling Fest. No, Ling Festival. Kidzu Festival. Kidzu Kidzu Festival. Festival, yes. Hati Central Library. That was the first time in a big stage. Pangangai alam. And kadai baru aki surprise. Namar man kapor Kidzu Festival ialam bagi papa. That was the first time ba ialam ki kena hikan. And that was the first time, and then kayat chakmat kumta. Kayat be chakmat kumta. And then kumbuong lockdown was the lockdown kadai kata kasnam lu tau snam ba ngiyo ban kapag ba plela dia ngi bangin ya yo thau jing rai bangin yo shushu ki jing rai jong le jong hadu manta ban ong bangi shim jing rai jing kwai tingim la namar ba copyright ru at the same time te namar bingi la live te kata kadai no ki wei ki daw ru bangi yo ban thau jing rai le jong namar bingi I live. Yes, bingi I live. Akin mo ngiyo warning, kin mo ngiyo warning ba ang what num rising right. What num rising right copyright, ba copyright tingi haban tao hi gijing right la jong. But nga ay ngo yo blay bingilong kum ka team kum ni namar iba I tao jing right ting kidan kijing right ba ngi tao lang. Kidan kijing right binga tao mga ren kijing right ba tao iba bate. And then itao ma I nga right mga. And kidan kibra ban ang kumnu kala ban long kata nama kumnu nga ngala ban penmi kata kajo ka feeling jong nong tau jing roi hastit Yes. Hendai pat ngala ban ang kata kadi ka connection ba kajik ban slash sha te nganam la ban ong ba nga ngala ban penmi kata kajo hendai pat ngashim ya ki jing roi but I make it my own song. Ngakin mo kum Lazarus mi I nga ngala arwai nga penwan kumwera. Yes. Nga penwan kumwera. And kata ro ka kata bahi ki bri ni padandan nga siyang bat fi ngakin mo ba fi I the story but fi explain yang the whole Even Jisoo mystery. yes, Jisoo mystery. Yes. Oh, mystery. Mystery ay nga katuka story behind the song. But yung kadikum ni but nga kwa kino bu Jisoo haudiang ni kong di mystery ubas na udiang matapat usya haudiang and you explain all of that. I'm like kadi a perfect song but kum no ngalaban klad because it's blood di kum ta ngalaban ang ba kam di tang ka kam jong ne kam jong no ne kadi ka kam ka jong hilang te bingi don kata ka connection banang ba fi tao ngangarwai henry pinsle ling ba jong hi te like bakin kata ikibrio nem ta ka buram ka jong u Kadai kata sisa ay ngoy blay siya ya ka mo ya ka jing karan jungi nangi ka saka ya ka ege ba utralo le limba ka jing ruai but si benta mentangi ju asngo ba ni benta but gisukman ba bagi ki ay lano ka potran mi jura tuma yes ang ka potran mi jura tuma la ka jura jungi ni la jura pastor mo lano potran jura mi jura tuma ka ka kilo so very excited ka ni asngo jura tuma ta ka ka pelong ay ngo sharu ka jing la kloy ba ka jing e jo pi singap te ka jura ma ba pin su to pi wa jing ku ta ka daw tinamang kata ko pa na pi ngiro ngi tres tamba ya ka jing screen ban sina jing ban rasu itra piru dai tres tamba ya ka jing screen ban dwai ban ram ha tra ba kumju ko mo ong man si sharu kumju si sha pidan ka sap wanam tap pimiolat ban tem ne ban rasus no kani ka jaka ka bangidon mangi ka ai ka lat ba bon ba ki brio tatanggo yang ko ba na pi hawa ndai ban ong ba pastong e ko tem no la sa ni dan sung ni mo ya tem so ban ngi ngap so ka long kum ni te kum ta pangi pet anda la ban ya pen sana ya pi te ni sa ya ai ka lat pi kan ba penyi yang nang bat ni om tang bat ngi kham tam li hadu ba next dan dia kata tuan agar khu sa ya kini ka program ka jungi ba di pi borok ba peju sana besle pi ba tu long pi om tang ki nong mani ki ba malu mala long si sharu ki nong mani you blay ha ka man siam ba ha ka ji sha tuan agar khu pi ni ka po menta ni bo jin dwai po menta so tuan besle pi tuan dar ka pi kum jo tengi dwai la ni ka po tra ji sing po menta ngi ai ngo ye men am tang ka po kan tra mi la men dar ka kumni kin tra ji sai sing kin tra ha ka home session kin tra ban yalet ban yakran ya kata ka jingle phla ka jume ba ka jing khra ka jume limba ka jirwa kin tra kin le hangi kum ka tim ro ko kin tra kum ka jish kri ro ko lam kum ju kin tra ike ba iet ki ba snap ki ba pet kin tra jisu hex kamera doran ka kin tra jisu dai pin sle kum ju kin tra yin lang baro dai gar khu kin tra jisu ba shagum ki nong mani ki ba shisha ki ba yang ka mar jume ki ba mani me ka man sim ba jish kin tra ngi long kin tra la ka singi ko ma kin jume ko ong ka ta kin tra utle jungi gun crunch pang hok bat ya ka jingero jume hala ka singi kum ta kin tra miro so ino kan tra unjero tangeme kan tra jisu shimti tra yang ilang baro kerku kan tra jisu yangi next kemadu pangi genduk yang kan tra ke perki episode kan tra dan lama tra jisu ke program ke juang ashme ha kerting jisu dua yang aingoro aman amen
Ngila apa isya ke bah kut no ajang kini ke session but ngakwa ban ai ngu ingi barok bingi ya poi ha kini ke jaka banya syang wani pusan ya kini ki ya kini ke topik mentaras ni kumnung yo iki jingrai pang jingrai ki jangi but ngakwa ban ong ifi barok ki bapet ha kini ke session ya kini ke video ba lada fi dan any jingkli topics ki ba fifi kwa ban ngin le pila ban comment but ngingin juba but ngingin le kita ki topics ki ba PPI hingi haka way pat ke episode keburam ba ke jing ro bar o kalong shu jisu amen